fui lupe kapakuna ive funga kolope kose tu ufuka ore kutamole ula moleka muito ofome vineta ukeri oi kolokakala upeaka komai aopala faiva Lucifer e Filho se alegra o ahonono o ehositea no peruno iva fataveio la paz fakapoto koia o famaia moa sei perdão kakalahingo tuli faiva pea moe Siva mai lama fino ona ese mamali ire Siva mai lama fino ekutau langit au luna langit toko uri mea ahonono ko kori ke hufa mo henga hi talafata ko to be fa o atu pe mihin talanga ta te o fa ki to mama o atu ka ata mo e fainga mari ko ni ke o atu ai mo polokalama ko fa o atu pe polokalama ko ni pe mo e whole body meats pe mo pe he foki ki a MANUKAFOA FAIVA ma he de fefini ke o atu e polokalama ma he ko ni ma o atu I weekend ko nga kita inas ko to be ai ka nga tonga pe ku fadanga pe ko ngole re atu ai polokalama ko ni ke te mo tol ki apina tata pe ko fe feitu ku ke fanongo mai ki ai pe me he ki he polokalama ko ni pe me api pe ko api nga we fe feitu ke ai fadanga pe ko ngole re ke te ko mo tal re ki mo tolu ke mo kau mai ke tau polokalama ko e fefini o ku fefia fo ke tata le I he fefini ai ona ko e pe mo pure o ka taha ko ni whole body meats butcher ai o tu I mangele o kalani no sila ai ko MANUKAFOA FAIVA fefia ke tata le ko ke ta polokalama ko e ahoni fadanga pe ku ko ilo pe ko aho fe mo kina ke te ko ngahi ngau ke heke pe ko te taimi pe ne ku ata ke lava fa ko ai polokalama ko ni feveha ke manfai ki he fefini Io palo mo e tau do ma e fin solo ba u ai ko lau ko tau fa fita be ki he egi he ne ngai fe fona agi na tau fai he a kon pe au tau tu ta mo I he fe af kon ni ko e mo ni ko tau kau he lau po tau lau he kau fa fita be ki he ki ono hua fa ai e ne fo tu tu mo ne palan o ku fai mai tau ngai moi mo ngai fo tu tu ngau e o ku ne tuku mai ki tau whakakato I he hoa kon koia mo ni lahi apito ko e mea ia ku fafia he tau mo ui pe ku whaafu mau pehe ngahi ngawe ko tōk tau whai tai ta whahoko pe ngawe ka ku tuku pe mea ko tōk e toko taha kune hanga tataki e tau mo ui ko haa pe ngahi tuku ngai au kai I he whiawhini whoki MANUKAFOA ko whiawhia whoki ke ta hoko ate ta tala noa ko uilo pe na ai ni I na ai pe ai toko lahi I he kainga koe ni kuna u whanonga mau pe ko ngahi polokalama ko ke tuku atu I he ngalo pe whekau aki pia moho ave ko ia container aisi ki tonga, ai kiki aisi ki tonga. Ai na ta whahoko ia I ngahi
wike koni ko tau si tu ami ai pe I hene tunga ko ia ko loto ke ta hoko atu ai pe ta tala noa I he fiafini ko hai tukunga ku ia e container kiki koni ko ke o si whaheka ko ia ave. Ko ia. Ia, malo apito e solo pa malo mo e mau e whainga mari ko ini. Kita hoko atu me he polokalama ko ina ta whamui ta ai abe miti ki tonga. Pa koutui e solo ko ngon whawhia fia aini ko whahoko mai ko taule rea waka ki tonga. Ko ia. Pea moe container ko ni na e whai hono talata holo ki ho tau kāinga ko ni ko kinau tō ko tō pena na uma e whainga mari ko ia solo. Ko ni o ko a ule rei ai container ki tonga pe ko tu pe ke whakahoko ki he si kāinga ko toa pe o ku mea mai he o pe ko toa pe ko mo tol ko toa pe na si omi o mo tonia ki whare koni o ku whai ai hono whainga I ke pupuhi hake ai tu ki whare tonga koni I loto o kalani pe au ko e ongo whawhiwhia ni ko whakahoko ko taule rea e waka. Pea ke mō mea me pe ki mō tolu kotoa pena e ave ho mō konte ho mō pori miti ki tonga ki si kāinga o ko aule rei pa ko whetu takia pe ko tunga kona ko os whakahoko atika tiki mō tolu ai whetu ko whetu solo o ave kea e konteina ko ave ki he try pe koni I maufanga. E whakahifo ai pa ku motor ko tō pena e ave ho mō poripini ko ni ko o ngongon ko te watka ti motor e ko no whakahifo ko container e whakahifo I he tri-pack ko ni I maofanga he small industrial keni ko ni maofanga I anana pea ko telefoni ko tu ko pena mo os whakahoko atka ti motor ai tokotaha ko o nehanga o whakakakato ki whatongia ko ni mei tonga ko hono hingoa ko weringatoni fotofili. Weringatoni fotofili. Pe te utoki o atu anai e telefonika ore ke usio haki ke telefoni ke ulawa o tuku atu e whika telefoni e toko tako ni. Pako tui ko majority e kakai kona mo osi tā mai o atu ko mo os mea I ko tope mau e whika telefoni. Mo whaitu ko e whaia hono whakahifo ai, mo toko taha ke mō tā gei ke ne hanga whakakakato ho mō ngahi mea whakapepa I tonga. Ko ia pe. Ko ia. Ai e whoki ko ne tuu ko ia ko he kainga ko ni koko na o whanonga mai I he polokalama ko e uta kiki whoki e ni kuma tala noa ki ai pia mo MANUKAFOA ko e container aisi o ai ne uta e miti pe me nusilani ki tonga. Pe ko ngahi miti ko ia ku o si certify ngahi miti ko ia me he pucha o ia ko pucha ene MANUKAFOA kune hanga o ato ngahi miti ko ia taria I tonga hono ave ki ai. Ai a foki na tatala noa foki MANUKAFOA ko e totong ko na nau whakahoko tolu ngea whitu noa ki he pini ko ni kiki. Ke pini kiki ko ai kilo sipi hango fulu, kilo pulu hango fulu. Pea he foki ki he kilo puaka hango fulu, pea mo kilo sosi se nima. Panga e tolu ngea whitu noa. Ke totongo ki nau tolu, fefe ki nau tolu ko ia MANUKAFOA na nau kumpe na tole nau miti he ngai hanga peken sei, ngai whare koloa ka kai pena o atu ave he container. Iyo, na e lahi pe mo I kakai pe he solo na nau o mai o whakangau, o ngau agi e kuki CVC. Pa kutui solo, he kai ki toia hatahai ate ne lava ke compete pe mo price ko no ko hanga tuku atu. O kutui e solo ke o kumea I he tonga ko tope o kumea mai. Kutui ko tope tau ave ko tope meet mo a mea IC ki tonga. Kutui we to tongi e kautaha ke. O kutui I he kumau e solo kutui pe penayaha o ki whakatotolo na e kore ni nai. Ka kutui o ko I he tunga koe he whakatotolo ho koe o ko mebe I he ono noa ki he tola te au ai ave koe ngai pori pini. Ka koe ko hui foki koe container koe ni a aku koe nai ave. Ko fie toko ni agu e koe ki tonga. Pea mo e kautaha PR and Associate e mahanga o sponsor e foi container ko ni ke ave ta totongi ai miti ki tonga. Ai ko na e he hoko ko ni I foi container ko na ai ko ni ko tau ki tonga. Pea
Pena e pe mo kakai na nau si mea mai pe o mai e nau seafood, ko nau askirimi, o wha mai hinga fo i polipini, o pe ko totong ko yana na tu o he tunga mama o bita sol. Ai na tu ko totong ko yana tola e wha no ki fo i poli. Koi. Pe ko tu pe solo ko tau ngā we ke tau whetokoni aki. Mo ui e ho tau to mo ui e tonga, pe mo ui pe moao. I he totongi kone nau hanga o ai ko ko kakaia kone nau ave ko ki o mai o whakatau e nau foi polipini tolu fit ngea o fit noa nai ave ta totongi e nau miti a nau to. Koi. Pea koi ai ai whakakau pe mu koutu pe te tato ia watu ki ke konga hono ua e bota ano e koni o to e pe hange ko lau te alatu pe ko te ki ha me o ki tatu sia o ki staka o ton ke te whakalere te ki holo mui mai ki mui o te nga fo i te nga fo pulu e si ke te yange ke to Koi, mon la ya pito. Ka o ape te alatu pe o fe paki pa mo palo pare ma mo tuki atu ka wakai pe tuki pohu mai ka te inga tu pe ki. Ai ko hinga ko fe whakahoko atu ke ta whai e potano aki he whakoni. Ko tu o ai e ave pe u tonu ke kono whakarere i ni te o atu i he konga hono ua. I he whakoni. Te ko tui pe e me amai ke o hovare e tonga ko toa i he fo i move ko ni hange ko ni ko fo i maha ko ta i whaka osi eni kai sio ka toki o hovare ka kai ke nau sio ke kana mata faiva e ngawele le rei ko ni o fai ko container fo ke taha MANUKAFOA ko o ku kai ko ki mes isi ko ka fa o ki pu fa bo ki talam ko container pa ko polipini e fihange au o fia mau ke fa o ki loto ke fonu ko ia ai container ko ni ka ke ko tu nga fogia ku ai ko me fa fia ai ko mama he container alu ko na tu tai tonga te ai kai nga i tonga ke na kai puluma kai pulu mo kai sipi pa hia pe ke puaka mo ha fua so sisi mo kiki ko do ave kula pe ko hanga ko tala no ko ai ka kai na asklimi mo ngai me pe ko ne tu ko ia mahina container i tonga ai ko me pe to ton ke na fai ko na fetu utaki ki he tripec i small industry ma fanga ai ko fetu ia ma o na uta pe mo woringa toni fotofili ko to ta ia e to atu ai fica telefoni e taimi ma mai fica telefoni ke to o atu pe ki mo o se POLOKALAMA ai te mulava o fetu utaki ki ai ke whakahoko ki ai o no pick up ko i hamo ta ko ngai fa fia e MANUKAFOA ko hoko atu ai ko hoko atu ko he tai nimi o ku te ke te wha opeha container pe o ku ke whakau ke ta ofia ai ave tai to tong ko ni na nga fulahe no ave tai to tong e container e te hoko atu pepe ko ha plan for go ku ke tala no ke ko foi tu o si ko malo pito solo pa ko tu pe ke hanga o ko hange ko timi akapulu ko tau akapulu pau pe ke e son pa pe ala to e son ko ia o i kai ke lava ke fa tata ai pe o ton ke fai ha ki holo mui ki mui o to ki bakai e foi son ko na ton ke to ki fakalere pe ko hai ko ton ki fakalere pe i hea mai koni ki he efi afkoni ko ongongo fo o weni pa mo ongongo weni o ku mau fe po tala no aki ai ko ka tahani e tolu e solo ko ka tahani e tolu o mau fenga ke mau hanga whakafonu ai container pe au fai e whakaamu ka pau pe e alu atu ko lele e koutui e solo e a uia ke hataimi ko vaka ko to ape ala te container e u hataimi ko to mari ie fo i fo ki kon ai kon ko ta no ke ki holo ki mui fa ki te fa le rei ai fo i so ni pe na pe ko tama fa ya ko pe ko tama va ai nga u ton ke fa le rei pa ko fa le rei ni na mau te osi pe mau tala no ke a honi pe solo o ke ilo pe ai toko taha koni ko luna eva o tako taha business lahi e tonga pea i he tafa aki koni ki hawhahinga me i tonga e lava e tamai i koni o te mau whetokoni aki
Ko toko taha i toko tolu ni ko Friendly Island Fright. Ko toko taha ko ni ko mo ilo ko to pe angina. Tangata business follow ai ni ono ave e tau mi ti ki tonga vai e vakapuna. Koi. Pa o whakawhiawhia ke te au pa moe pe moau moe whole body meat o mau tū toko tolu i he tainimi e solo. Koi. Ke mau hanga o ko fui whakalereia kona ai ko plan B en ko plan A en i na whai gai ai ngā ue ki ai pe alo atu pe koia o wea i hono te mau ke whai hano ki whakalerei pa ko whakalerei en o mau whai so na mau ave na e kau mai pe ko mau ula ki container na na ave ana pe kone na toki os kone ai no tau ki tonga pe ko container hono wine o mau whenga koe ke mau tū whakata ki mau tolu ai Luna Eva Sunset Trading pea moe Friendly Island Fright pa moe whole body meat ke mau hanga o whakafonu o ave e meat e kakai ai ko hange pe ko ka iai hatahai hangi ko talanoa koe he talanoa ki mua ka iai hatahai o ne wheha o mai hane meat pe ko hane ice cream koe ha whahinga seafood e lava pe ke mau hanga whakakakato o kai ko meat atatape ko mau ki openi ke whakawhaingo fua ke ngāwe ka ko mea pe e solo whia mau ki mau tolu ko mea ko ne whitu ne whakatau me ai pe mo pepa ke o mai pe ko ne o mai ko e container te na foi polipini te mahanga check ai miti whakatatau ke lei pepa ko na nau o mai o whakalao mea ko toa he kai ke mau whia ai kai whakalao ha mea o whia mau ke whakalao i heni pe whakalao pe i tonga heni tau e container ki tonga. Pa ko tui e solo ko tui ko ongo ia au tonu ke whia ia tonga ko toa o mea mai me hope. A whieria, Hawaii, Amerika, ko whe hapoto o guiai ai tonga ko tui solo ko whainga maari eni. E kai ke ngata pe i he container ko nei ain ko nei ave ko ni ko tau ki tonga ko tā mai a Amerika, Hawaii, nau puka mai pe nau tolu e nau miti ki hen. Pea whakawhiawhia ko talange ki nau tolu. Te mohanga o AIDS friend mai kāu, he ko taimi pe ko te ulaive atu hawea, o mo osma o kotoa, ke mo follow i he ki ngau ko ni. Pa ko ni, ko whinga ue ni solo ko tui pe ko ke mea. Pa ko tui ko langa ngā ue, pa ko whakalei ia ku whai. O si pe fo la container hono wa container no tolu o fai hono whakalei. Ko loto fia mai pe loto fia ngā ue whakataha ai Suns Luna Eva Suns and Trading pe he ki he Friendly Island Fright ai ko na whakalere ko pe me taitolo ai o whakalere ko e angina ko ia ni o kuna unu mai ke mautu whakataha ke mahonga whai fui whakalere i ko ni i he container hono tolo pe he kai ke mahonga tāpuni ha matapā ki ha ka ko ke whanoa e motolo ko tope mo mea mai ko container ko ni te mau alu ki tonga pa te mau alu ki wawa e container ko ni solo na ke manatu na ke tānoa na tatalanoa he polokama whamui pe a ue mea ki wawa ko whakalere i eni pa mo fotu mo langa ngā ue o whai ko eni te mau wau ki whata mawhana ai ave e miti pe ko totongi e solo te uki lava pe ki ai he tainimi ko totongi ki tonga o tola pe tolu noa solo ko wawau te mau tola pe whanoa mo mea mai kai ngā tonga he kai ke moto lava motolo mau hato tongi whaka atu i pe he mo hato tongi i ofa ngā ue ki tonga te mau aini konu mau tu toko tolu atu ai ke mau tu toko tolu ke mau whetoko ni aki he ko tui solo ko palo pare mai i he tau ngā ue i Nuslan ha pisinisi o ku tau whenga pe ke tau tu toko taka wakai pe ko whainga tā ia kai kei whai pe e whenga ko ia hanu palo pare mai ona te tala muambe o ku iai ko hono whakalere i eni pe ko ni ko loto fia ai fo toko tolu ko ni ta free musketeer ko ni Luna Eva Suns and Trading Friendly Island Fright mo whole body meat ke nau tu ke ngā ue ke langa whonua
oku fai. Pako hange ko tō fola koe tamatui solo, mō whiri whakapoto ai whei tu ke ave ki ai ho mō miti. Pe ko taha ngai miti ko ni ko taha ni ngai kalasi ula ke miti. He ku hau pe me he whare epatoa osi sivi, hange ko ta polokama ko nei whamui, osi sivi mau e mea kotoa, ave ki tonga, ko tainimi ke tau kai mo i lelei pe solo. Ko ia e whenga pa moe hange ku whakapipiki atu ke tō wholofola na e whai he tamatui ke mō whiri whakapoto. Mō whiri whakapoto i he whoi tokotolu koe ni pe ko hakau taha ke mō ave. Koe ke mau hanga matolo tā palasia hakau taha. Me ataka o taina pe. Pa koe ki koutui solo koe ki to tongi koe ni o ku whaka atu i ki he tonga kotoa. Mō ui he tonga, mō ui pe mō ki mauto. Koe uhinga ia, koe whakalerea kono whai koutui solo ko ke mea peki ai i he whafkoni mo te pota anō ka whai. Maari e lahi apito ai whakaukau o ku wana mo ni ku hange whuka tatala noa koe ke akapulu ko ne taimi koe nu tuu ai ka whewheka fo i toko tolu mata tolu koe mua koe timi akapulu oua ko e timi le rei mo ni ai taimi nau whai e mea ka skalamu hei koe whuke ke sola hataha e MANUKAFOA ki he tangata koe ki kautaha koe ni luna e wā koe kautaha ini ku business lahi e ni tonga pia kutui koe kia hata e tene whehu ia ngahi business o whahoko e kautaha koe ni mo whalala anga ngahi ngau e kuna whai. Pehe whoki ki he kautaha koe ni a angina, a Friendly Island Freight, o ku kautaha ni o ku fuoloata o e nau whai whatongia i hono ave koe uta, tata whito hono ave i he ngahi ave koe ia he nge wapuna. Pea mono ave koe ngahi uta ki tō ngahi kautaha koe ni, pea ku iloa piho tau kai ngā. Pea koe te o atu koe ni, pea moho o ngau e koe ke whakahoko i he whole body meats, o ku kona tuu toko tolu ko ia ai a kulawa ke maua he kakai ai mahu inga koe ni paanga tolu noa koe ke ilo i tama he ne tuu koe ni MANUKAFOA pe ku te ai hakau taha o ku paanga tolu noa e nau ave koe ai pini ki tonga pe koe maa taha ni e ala mau ho tau kai ngā pe minu silani koe tolu noa e koe ni koe maha tola ia tola pe ia hongo full pe tahaua Amerika ni koe mi Amerika ave nau kiki aki totong ko. Fefe e time te na whatau miti e mea koe na tangau ak fo tolu ngau fitu noa pe ave o ku kei hoko atu e tolu ngau fitu noa pe ku ririu kotoa ai o tolu ngau fitu noa pa tanaki e me tola tolu noa ko ni ki tola tolu noa mama ko ni. Oia. Aia ko tau openi ki ko whakalerei ni solo ai na tatala no ki ai. Pea ko sio ko ki he ko ngau e lahi na e whai hono whengai, ke kapi miti ko ini peki ki he vacuum pack, whaau ki he poripini, ko ngau lahi, ko tui solo, ka pana e o mai ai ki tola e ono noa koe, peko fitu noa e kautaha koe ki uhanga whai, e whe unga ia pa moe ngau e kono o kou whai. Ka kouhi, ko e fie loto tō, pa moe fie anga, fie ngau e, kouhi ko tau kakai, na e uhinga i hono ai koe fo i package, ke tolu ngau fitu noa kai ave tai totongi ki tō. Pea koe ni o ko whai ko tui e solo, ko tolu ngau fitu noa, ka pau pe ia taha e kei whi hao pio lere fo i konga ko ia, whai sai be ia. Ka koe tainimi ko tau heke ni o alu o tolu noa. Ai ki he fo i poripini. Pa ka pau pe hao hataha mei tua, o mai hane mea ke ave ki tonga he container ko ni e kei tola tolu noa pe solo o ko tui solo o ko taha ine o ko whakawhiawhia e mau potala noa he aha koni lava le rei pa mau tala noa whiawhia pa mau whe vahe aki whaka business mana tui ko auia ko malo he ngā tawhaaki koni i he meat o luna ia ko fu business ko tangata business lahi au pitoi i tonga ha whahinga mea pe ko te tau sio rewa ko ki angina ko angina ia talu e lere angina ia i he hono ave ai mea ko i he wakapuna o hange ko lau e solo o te tau moe ha e fia ko ku hanga o ko fie loto to ai ngo tangata maalunga ko ni he business ta ue fia na lere na business ke ne sia ke na fia mai ke whakakaukau o ko whai e mauhanga whotu ke maungau e whakata. E ku hange koko ho lau. Ka whewheka fo i mata tolu ko ni solo.
Oa, ke toi hatahe tine toi lava we ki mauto. Pea, ko uhinga, ko mahange ko tu toko tolu ko asitare ki me saki apten ko. Ko foi tolu ko ia. Ko ne toi tatao te toko taha ko ne toko wha aki ko he loto afi. Oua solo. Ke toi hatahe tine hanga toi we ki mauto. Mona. I he whakata pa mo langa ngau o mau tu whakatahe tolu ke mau tokoni e tonga. Pako tokoni en, pako whalere en i koe na mau sio ki ai. I he ula container hono wa. Kone container hono tolu pe kua whai hono whakalere. Pako ne whakalere i en. Pako tui pe e solo heke kia ha container e awe ki wawa e tola whanoa. Ha pori pini hata. O toi mama o ngā wawa. Ka tui ko ki tola e whanoa ki wawau ko taha ia ha totongi maa mo whaka atu i moni ki o tau kāinga. Maun lahi apit. Kono aunga e koe ai ngā ue ko tui mahalo ko e inu melia ai ho tau kāinga tonga hono ave koe tau miti ki tonga. Kake ngata pe he hange ko ta whakahua he polokalama ki mua. Ko ngahi miti ko ni koe ke toto maalunga koe ke suka. O koe ke aha whahenga maha mahaki ai ko ngai miti ko ni ko sivi. Awa ke oatu ia pia mei he whare putsa koe na MANUKAFOA. Pia oatu ka tiki motol hanga tonu. Aia ka koe mea penia ke mahino ko tau kāinga e MANUKAFOA koe kāinga koe ni ku nau ota ma koe ki te nau lava pe o telefoni mai o whetutaki mai ka te koe. Ke ota kiki koe ni paanga tolungi au whitu noa e pini, paanga tolu noa hono whakaheka. Aia koe totongi ia pakapau kui ai pe koe hao. Wai pe hao kiki a koe ki whakatau mai pe koe maha whainga wharikoloa o paanga pe tolu noa hono whaheka. Aia koe ngahi whia mau ia ku ke whia mau koe he ahoni ke whakahoka tiki nao tolu. O i hene tu koe ni koe ha ai container, ai taimi e container hoko, me container koe ni koe ake tukuanga i tonga. Ko ha e uta hoko ko ia, e teo kakai ke nau whaheka e nau kiki. Ko iyo, e solo ko aia ko te whakahoko atu, aia ko mau tu toko tolu ko ni he tainimi. Aia ko pau ke o we ko drop off o tolu. Ko lava o drop off ki a luna. E lava o drop off ki a ngina. Peko au. Ko whepe ha whitu e tolu ko ni o whaingofua ki o tau kāinga e lava pe. Pea ka hange koni ko mea koni mo si kāinga konu mea mai koe me he ope, me Amerika. Te nau lava pe kona o si o atu pe ko wawe tahaini e angina e money gram. Ko hono o mai kono talaf me o tae mai pe se ni ti i he money gram. O mai mo foi fika ko e transfer ko foi paanga ko ala to ki o piki up mai. Gima nau tol ko to pe o ko na e whainga maari e o ave nau mea ko ni he container ko mo ko tuipe e solo ko foi container ko ia. Te mau ai te mau whakao ke mau ai ha foi ko pare ka toa ko nau tol ko nai ave nau miti ko i he polipini. Te ue pe foi ko tuipe solo i he whawe taha whainga maari ko ne kria pe ko e u container me tonga te hau ki heni pe mo ki puha e lulu te uhanga laku ko toa e kakai koni nei ave e nau polipini ko ki tonga. Pe na nau hanga o mai e nau polipini, pe na nau hanga whakatau ia te au, pe ko polipini na e hu mai mea luna, pe a mo angina, te uhanga lulu, e foi lulu heni ko tui pe te ta whakahoko. Koe ulu aki, koe puakatoha. Ua, koe puakatoha. Pare hono tolu koe puakatoha. Te tawhai e taua heni e solo ai foi lulu ko ia. Ko tui pe te uhanga peo teu ia foi puha koni ke laku ki ai ngahi hingoa pa teu ko tui pe ai mahalo teu e whainga maari na alawa ki whakawhi i maha whai whikau. Ke hau o toho, ha taha, pe teu toho, pe teu hanga o laini me wharikoloa, ke toho, hau peko luna pe wangina teu hanga whakawhikau naua, ke mau mai ki mahonga tohoi, o whai e fo i lulu. Ko ia ko toa pe, ko e ngongo whakawhiawhia ia, e solo ki nau tolu ko toa pe nei ave nau poripini ki tonga.
Ko nau ko ne clear pe ko me tonga e whakahoko atu lewa me wharekoloa ai fo i lulu ko ni. Ko puaka pare ulaki ko puaka toho, pare ua ko puaka toho, pare tolu ko puaka toho. E kai ki to e ha mea. Pea ko kono ai kono ko whakalere ngā ue o whaisol. Pea ko ia pe ko ki to e ha mea ia kako tuku pe whainga maare ko ni ke whakamalo atu si kāinga ko toa pe na nau whawhea mai ki container ko na mau awe ki tonga ula container honoa ko whakamalo atu ka ti motolu i he langa ngā ua ko whai. Pau hange ko lau e ofa pe tonga i he tonga, e ofa pe India he India, e ofa pe siaina he siaina. Ka ko ki moto ko toa pe hange ko mo mea whaka eiki na ko mo mea whaka eiki na na i he ngahi wike ko mariwa tuna ke ia ha ku tono no ka inga ko whakamore ki moto. Pea he kai ke toi ofa hata ai au India ofa tonga. E hau pe tonga o ofa he tonga he ko tui ko langa ngā ue ko whai ai ngā ue ki ai hange ko tō wholofolo na e whai he tamatu i ke tau tū whakataha. Pa ko tū whakataha ni mau matatolu atu ai, te mau matatolu atu ai he tai nimi. Ka ko toko wha. Oua. Ko pipiki mai e toko wha. Oua. He ke toi hatahe tene toi hanga ue ki mau. E solo pa ko whakamalo ki kakai ko tō pe na nau whetu taki mai o ave nau miti. Ko e ko taule rea waka. Ko tari pe ke aluhake. Mea hake kia wedding atoni fotofili ke ne hanga o te watu pa mo e whika telefoni e solo ke kohi ke mea kia i ho tau kāinga i tonga. Koe ai o whakahifo ai container i he tri-pack koni mauwhanga. Ai ni ai o ko warehouse ia koni a Friendly Island flight angina. Pea o ka pau auratu pe mausio na lahiang e kakai i hahake. Ai kakai koni ana ave ko te nau ave nau miti. E ko tui solo ko ngongo whakawhia ia ko turi e container ko turi ke sapate whae mo sapate tamai. Ko taha ia ngo sapate pe uhinga ai e mau fo special ko ni. Oua ke ko hi ke au ke sau ke ngai mothers mo ngai fathers ko i tonga i hona ngai sapate. Ai ka pau te mausio gulahi e kakai ko i hahake te maulava pe ave e container o tuku ia luna. O whakahifo ia luna i malapo. Pakapau pe lahi e kakai ko ni i kolo te mau hanga pe o whakahifo pe i he tri-pack ko i mawhanga. Ai ko warehouse ia ko a ngina. Ka ko whakakatoa e solo ko whamalot ia te koe ta mo broadcasting o leitio ke whai ai e polokama ko ni. O kainga ko toa pe o ku mau mea mai o whamalot ka ki motou ka pau iai hare au ki maheu ko le whamore atu ko poto pe a niu mui pa mo ngalanga ngā ua whai. Mahalo o pito solo. Mahalo o pito. Ai whakatala noa koe o whahoko. Ai a koe tōunga ia koe ai koe ai tau uta koe ki tonga. Pea mga he sevesi koe ia ko mō whahoko. Pea he whoki ki he tokoni koe ia ko mō whengau aki ai pea mo e Luna Eva and Sons. Pea he whoki he Friendly Island Freight. O ko mō kaukotoa i hono whahoko koe ia. No ave ko ia e utapa me container ki tonga ko fika telefoni pena ku atu ko na ka te mo dolu ko ia ko mo firma o ke mo talanoa mai ki a MANUKAFOA ko fika telefoni ena ko telefoni landline ko ua fitu nima taha ono no ua pe ko ne telefoni to o ko no ua taha no ua nima hiva fa taha fitu tolu te ke lava pe o fitu taki ki ai ke mo talanoa he ngahi fonga ko ia e lava ke ave ai hao miti i he ngahi uta ko ni. MANUKAFOA mahalo ko ia. Mai kata solo mo fika ko ne ngo a Luna Eva Sons and Trading ko ne fika telefoni ko noa ua taha tolu ni manoa ono hiva. Ko fika ia ko angina. Noa ua taha tolu ni manoa ono hiva. Ko fika ko ni
aluna ko ni kau ki kumi hake ko e fika ko aluna eva ki I heni ko noa woua noa hivaua fitunima tolua noa woua noa hivaua fitunima tolua tolua ko ia aia kone tu kone he tai ni mi manukafua ko ngahi service ia ko mo whahoko ki tonga fe ai ngahi service ko ke whahoko mawahe me ave container o ke lere pe ngahi tokoni ke whai ka pau ko whia mau miti ki he mari po ka whai aha po ka putu po ka hape whai ngā kātoanga tau ka inga o whai inu silani I ok tatu white o kalani ko ia ia Oku hangi ko moni ko mahangi ko tatano ko na fai ko ki moa solo. It's a one stop shop. Te lava pe te ia to ai miti pe ko uloakia ko hono wa ka pau ke fie mau ke hanga o kuki atu o miti pe mo me akai te lava pe moia pe ko me hono tolu mo ilo ko to pe o mo ki fare kai o kutu pe he tafaki e lava pe mo mai o mau me to kon me ai pe ko hono fare va o ki ai mo o te ko ki kauta me fo weni ai ni ko ni hono decoration ko ni a birthday ko mari ha fainga ka toanga pe o ku maulava ki mai ba ngai me te ko seat cover tablecloth ko backdrop ko ha ngai me ko te ko ki ngai ka toanga ko ni o ku lava pe o whakakakato. Pe toi ange solo ko toi hu mai ang tama ko ni. Ka pau giai ha mu mea o ku whi ave ki tonga whakawave o ku steu mai pe pa mo angina I he kapakau ke ne hanga o tali lerei ho mo ngai mea ko mo o silope. Pe ka pau giai ha mu mea o whi ave ki tonga hange ko ni ke mea ko ni aluna o whi tokoni kiai o ata pe ko na ko fika telefoni na aluna ko o at ka ti motor pe he ki telefoni ko ni angina ko lave ko ki tonga angin e solo family more ko ki tonga io o ko ke lava pe o ave ai me kakato te ki hakato nga I tonga ha me fa va hangi ka me fa eki e lava te ave o fa fo I angina ai ngai po ka to ho hu fanga fa tapu ko sipi kakato ko kosi kakato ho e famole more pe si ho eki ke tu pe ke ngau a ke area mahino ko ni ke fai ngo fu ke tau nga ke ngau mo nga langa au fai ka ia kakato o ku fai tonga te lava pe mau faka kakato o ave ato e miti ko me mai pe ko so tange ko me mai pe ko ki fare ko o mai ai tokoni o fai ka hanga ia whakaheka ki tonga. Ki tonga I he. Ka pau e au wat ko ni solo ka kainga mi he lolo o nau fie mau ke nau ave hanau mea heni ki vavau. Ko whainga mari eni ke turi ai sabata mai mo sabat fae. Ko ave hafu poka toho. Hafu ai ave ngai foi pori pini. Whai mo whakaheka poka toho solo. Ke au ki o kainga. Ke nau ilo mea ko hui. It's the real meat. Meat ko ni o atu. Ko ia pe solo ai toi whakalahi atu ki hangi kona whi pōtana aki o tawhai o whakakakato pe heka kia me toi tuku me I he mea kona whai kia kamata langa ngau na whai ko ni tau toi hoko atu pe ko tui solo heka kia lawa o piti e tola whanoa ki wawa wako tui wawau ko mo taimi pe oua na mo mawhana ki mo tolu tala atu solo Koia. Rea ake taimi o mawhana lolo hala walu. Oua. Koia. Mone apito manukafua ko tui ku mau katoa ngahi mea koia whia mau ke whai kia e whakatalanoa he ahoni. Ai ata ke kainga kotoa pe lolo hala walu. Ata ke omai ha mo kiki. O ave I he container kiki koe ni o ku whai kia e whakatalanoa. Panga pe whanoa au ki tuutai ai loto nei afu ai kiki koe ni. Pea ke pehe foki tonga tapu o ku panga pe tolu noa. Pea kapau o ku ke fie whakatau pe koe ke te hela ia alo kumi holo mo. Lere takai holo. Tuanga mai pe koe ia panga tolu ngafi noa pini. Kai whakafonu I manukafua ia ho o pini
I hene pucha ko ni ko whole body means I loto mangele. Ko tui ko maha kutea hame ake te ke loto ke whaosi ake polokalama manukafo? Kai ko kai pe ke te hame ko hangi ko lau ke mo mana tu to ka ngai ko mata tolu ko ni alu anai he ke kita han pa so ki hono tau fi ki hono tau fi to tolu ko ni ko foi to ko fa ko to fa tu tamaki ka ko ia pe solo mo ka ya ha me ai to fa to kan ai ko ngo fa fi pe ko atu me ki mau tolu I le tu ko ni ka mata ni pe fai sio ha te me ke fa fa le I me ahoko e to e fai pe ha fe botara ko mo ko ma o e fai nga mari ko ia malo apito malo apito ma o e fai nga mari ko ni ke fai fa tala no mo ko I he fia fini ko nga ko e uta ko no ave pa ku fia to ma bi halalo na te oh ia na fu por pini ko de guatu ko ni me apia o hai solo ko mau api ni ko fai tia fa tala no ai koia sai pe ai haki nga o le ya lewa I ta un wa te fu por pini ko ni ke na u kai lewa he sapate ko ni me fai fo ka me pa mo sapat fa mo sapat tamai ka malo apito ma fai nga mari ko ni man ko ku tu ku lava ta polokalama ko ni te to hoko to pe nga hi nga me te taki mai ko nga ki ta tala no ke ke ilo ho tau kai nga tai me fai e fa ko tau pini ai tau a konde na kon ka hoko mai ka fa malo la he tu tau kai nga ko tau pe mo me mai ke polokalama e fin pe mo tai tai le ke mo to ko fia telefoni pe na tu ko atu I he screen lava ke mo fetu taki mai ke ko to nga hi fia telefoni ko na te ke la pe fetu taki mai ka MANUKAFOA pe ko fetu taki ki a angina pe te fetu taki ke fia telefoni ko na aluna eva asko to atu I tau screen lava ke mo mawai ai ngahi whamatala ko ia mo fia mau ka mo po uria tau to ki whelongo aki I he taimi ka hoko mai malo apito malo Mamãe,